puno je ljudi bilo koji smo došli do njih koji su jednostavno odbili našu pomoć. Znači, i onda tu počinje to ubjeđivanje, izađite, zašto nećete izaći, jednostavno ne žele da napušte svoje domove. Dobro, vi ne možete na silu nekog... Naravno, ne mogu da ja sad upotrebim fizičku silu, da nekog ubacim u čamac i da ga sklonim iz njegove kuće. A pretpostavljam da oni nisu ni bili svjesni koliko će ta voda da nadođe i kolika je u stvari to opasnost tek za sutra dan ili preksutra. To je bio veliki problem. Tako da, moj neki savjet koji bi ja sad njima poručio i rekao bi im da budu strpljivi prije svega. Jer je bilo slučajeva da dođemo do njihovih kuća i da prvo evakuišamo naravno djecu i žene, a bilo je slučajeva da se oni bukvalno jedni preko drugih uskaču u čamac i zauzimaju neko mjesto, neki prioritet koji bi mi trebali da izvučemo. Koji je prioritet? Dakle, prilikom spasavanja prioritet je koji? Prvo su znači mala djeca i žene, onda bolesni i iznemogli. Stariji, da. Savjetujem svima da budu mirni, da budu strpljivi, da budu staloženi. Znam da je teško, znam da je situacija takva kakva jeste, ali sve naše ekipe, ne samo vojne, moram sad da istaknem, mi jesmo došli prvi na lice mjesta. Bili smo 24 sata smo bili budni do sutra dan, negdje oko podneva je došla ekipa žandarmerije i ostali spasioci. Znači, svi ti ljudi rade u korist tih unesrećenih. Znači, moraju biti strpljivi. Ako su oni koji su na višim spratovima, nisu toliko ugroženi koliko su ovi na nižim spratovima, njih prvo se evakuiše i takva je i trijaža je bila. Znači, prvo smo evakuisali te sa nižih spratova, sa niskih kuća, njih smo prvo sklanjali, a ove ostale, opet kažem, neka se umire, doći će pomoć i naravno strogo poštovanje da se isele,